transversale. Donc, espero que io sei mai content d'accueillir et de souhaiter la benvenguda i monde che vengono de Catalunya. Donc, Enric et tous les catalans qui sont ici, grand merci d'être venus ici, i poi de vedai. Entre Catalogna e Occitania, io ho detto che all'epoca Catalogna era figlia d'Occitania. Io mi sembra che la frase era un po' forte, che le relazioni si sono inventate a loro dare, che aveva il mestiere di avere Catalogna un po' come nostra madre per l'aiuto che ci può portare. Perché effettivamente Catalogna ci può aiutare a far tornare a brillare la nostra cultura e la nostra lingua. Catalogna ci può aiutare perché il mondo ne sa un po'. In Catalogna on a la chance d'avoir des institutions, des compétences qui leur donnent la possibilité d'apparer leur culture et leur identité. Et au fond, une conscience forte de ce qu'est la nécessité d'apparer la diversité linguistique et culturelle. Català, et donc qui perdait vos grands artisans, vous autres, monde de Catalunya, monde adhérent del cercle del germanament, del frairament, com dicen de nostre costat occitano-català, de l'ajuda moral, simbolique, a mai pratique que nous portat. Vuol dire que c'è aquí un encastre un po' speciale, il mondo dell'amitià che organizza la giornata sobre la danse et la musique traditionnelle, et dentro, mi sembra, di ciò che dicevo tutto, c'è quelque part entre modernità e tradizione, e questi due elementi che abbiamo mestiere per avanzare nella vita, ciascuno d'entre noi individualmente, ma la collettività non mestiere també per avanzare tutti i giorni e la tradizione e il passato e la vista della vita. La mitad de nos ressalta questa sera, vuol dire també che la Calandreta fa un treball important per l'avenir de la lingua e que aquest treball deu essere conegut. Mi sembla che normalment les causes sono en train d'avançar, espero que avançaran per la reconnaissance oficiale de la Calandreta nel caso del servizi pubblici e dell'educazione nazionale. Ma qui ce che voglio dire a questa sera, merci a un po' di mai il mondo di Catalogna che sono venuti per nos aiutare. Grazie a tutti. La política combinada pels estats francès i espanyol de nos separar també culturalment i lingüísticament se pot arrestar si els catalans i els occitans se coordinen per treballar a masso en projectes comuns. Per exemple, unificar l'ensenyament de l'occità en Catalunya i en l'Occitània. Vol dir haver un mateix model d'occità estàndard de comunicació entre Occitània i Catalunya i que a l'encop servirà de llengua de relació entre els diferents dialectes occitans especialment, mas també entre els dialectes catalans.
relació a l'ajuda que portarà vers la recuperació cultural, lingüística, econòmica i social d'Occitània. Mercès a totes, visca Occitània, visca Catalunya.
mea. Danos carto, caltrespa, danos carto. Sag écuyère aux images et tout, on dit 24 coups voran, quand on marie la des images et tout, on dit 24 coups voran, quand on marie la des artarans, tout est un calero, un tuyau, mis à la petite nous, des artarans, tout est un calero, un si giulianevi, mensalmao, si giuivao, e a burdeu che arrivate, buena mios daños cargat, a burdeu che arrivate, buena mios daños cargat, e lo serrente che danado, se n'ha portato in gran naufrado, mensalmao, si giulianevi, mensalmao, e si giuivao, mensalmao, si giulianevi, mensalmao, e si giuivao, e a burdeu che arrivate, Acordeu que arrivate, ses navios navios cargate, serventa que zanada, se na vontade não dá o grado, mas sabre mal, se juia neve, mas sabre mal, é se juivau. E quella la Chiesa paradossale, e che si dice on l'appelait la Chiesa nostra. Alors cette église faisait
30 mètres. Là, c'est une petite partie. Donc, a cominciato la più partiale della